Na večerším nastupu chor vyvedol klasičný díla vostočnej cerkovnej muziky, jak i obrobky i harmonizacije čascoh z Karpato-Rusinskoho prostopijenija. U sklopu našeg redovnog programa koji imamo u Muzeju Vojvodine, večera se održava koncert Hore Rozanov pod dirigentnom palicom Tatjane Barne. Koncert se sastoji od 14 kompozicija i velika nam je čast što se država u Muzeju Vojvodine. Dostali sme povolanku skoraj Velike noci u strasnim tižnjuljem. Ja jeden čas bola na horovanju i nje otrimovali sme probi, takže sme tedy nje mohli tot koncert dotrimac, da sme već preruceli posle Velike noci. Takže máme daskelo veľkonočné písne i druhý taký koncertní stvari, ktorý sme ostatní 2-3 roky vežbali. Solisti na včerajším koncertu boli Lidija Kuhar, Valentina Salak, Una Molnar, Tamara Salak, Marija Dragin i Sara Guteša.